Ndabashimiye cyane mbanje kubasuhuza first of all. Mu by'ukuri nizere ko mumeze neza. So muri iyi video rero tugiye kurebera hamwe uburyo wahagarika abantu bagushira muri groups za WhatsApp utabishaka. Mu by'ukuri ni ikintu kiba kibangamiye abantu benshi batandukanye, ugasanga umuntu agushize muri group utabishaka kandi iyo group akaba ari group itanakugirira akamaro. So muri iyi video rero tugiye kurebera hamwe uburyo wahagarika abantu bagushira muri groupe ya WhatsApp. Yari ubwa mbere ugeze kuri channel yitwa Motivated Rwanda, wakora subscribe ubundi tukaza tugakomeza. So udatinze rero turita tuza muri application ya WhatsApp yacu tuyifungure. Nitumara gufungura application yacu ya WhatsApp, icyo turakora cya mbere, hari abakoresha WhatsApp iba ifite utudomo dutatu hano hejuru, ariko niba atari ukoresha urahita uza muri WhatsApp yawe uze muri settings. Nurangiza settings uhakande. Numara gukanda kuri settings, icyo urakora urascrollinga umanuka uza ahantu handitse ngo privacy. Nurangiza uhakande. Nurangiza gukanda ahantu handitse privacy, urongera umanuke gatoya, umanuke, komeza umanuke, uze urebe ahantu handitse groups. Mu by'ukuri hano hantu handitse groups rero, icyo tugiye kureba ese ni bande wakwemera ko bagushira muri group. Muri kubona ko haranditse ngo who can add me to groups. Mu by'ukuri rero hano nuza ukemeza aka kantu ka mbere kanditse ngo everyone, umuntu wese wariwe ufite nimero yawe araba yagushira muri groupe ya WhatsApp. Mu by'ukuri numanuka hano hasi ukemeza hano handitse ngo my contact, ubwo uraba wemereye ko contact zawe zose cyangwa se abantu bose ufite kuri telefone yawe bagushira muri groups za WhatsApp igihe babishaka. Mu by'ukuri numanuka hano hasi ukaza ukandika hano handitse ngo my contact except, urikubona uraza uselecting umuntu, ushobora kuvuga ngo wenda Patrick, ushobora kuvuga ngo uyu muntu witwa Patrick, uyu akunda kunshira muri groupe zitari seriye, wenda reka mupikingemo ko atanshira muri groupe za WhatsApp, reka mpitemo n'uyu witwa Shyaka. Ubwo uraza uhita ukanda gutya. Ubwo hano icyo ukoze mu by'ukuri uravuze ngo Patrick na Shaka ntago bemerewe kunshira muri groups za WhatsApp, ntago bemerewe kuzinshiramo. So nuza hano rero noneho ukaza ugaselectinga aba bantu bose, urabona uraza hano hejuru hari uturongo dutatu dutambitse hariho akave, uselectinge hose. Nuselectinga aba bantu bose, icyo urabukoze uravuze ngo umuntu wese mfite kuri telefone yanjye cyangwa se uyu muntu wese na selectinze ntago yemerewe kunshira muri groupe ya WhatsApp iyo ariyo yose. Mu by'ukuri rero murabona ko aka kantu ari akantu k'ingenzi cyane, ni akantu k'ingenzi cyane wagakora, then noneho ukabuza ba bantu bagushira muri groups za WhatsApp utabishaka. So mu by'ukuri rero iyi channel yitwa Motivated Rwanda, niba ari ubwa mbere wigezeho rero kanda subscribe, ukone na like, then noneho niba hari umuntu w'inshuti yawe nawe uzi ukunda gushirwa mu ma groups akaba arekarama buri gihe abantu bamushize muri groups atabishaka, nawe wamusharinga ino video akabasha kwikorera iyi settings agashira WhatsApp ye ku murongo. Mu by'ukuri rero ndabashimiye cyane mwe mwageze kuri iyi channel yitwa Motivated Rwanda, tuzasubira ubutaha. God bless.